Kakong Agnes Kharshiyeng harangkat kakong Amita Sangma mentagasngi kelaliban ujor daka ejahar hapo officer in charge Kamadarating Police Station halor kajing Shah Byrngem mi kakong Amita Sangma bar halor kajing jakleb jongki artli ki Trok ki Dewiong ki blayo ban shimti daki pulit na wa sniat Laitkor. Habaikran bakilar bathai khubor na kaliang kakong Agnes Kharshiyeng kalayathu baka khatnyo tarik mentau benai ladon gibri gibla pentip ki kakong Amita Sangma halor ke jingdon ki artli ki Trok ki Dewiong ki bodon you register number AS not iwe EC not nyo khandai nriu but AS not iwe GC san not iwe khandai ki bala penyang hawa sniat Laitkor but ye kite ki Trok la ithu baki kit Dewiong kalong de hadin badon ke jingtuj jong ke asid na kite ki artli ki Trok ha kite ke jaka. Kelai itu bahalor katay na kaliang kakong Agnes ban kakong Amita kila pentip no sa Madarating Police Station ban pentik na halor katay hakaba na kaliang kipulit ru kilawan ban jurib ya kitay ki Trok ha katay kajaka. Layaturu bahadin bakila leitpai sa laying uway ubriyo belatip kerteng komunik nongklaw ulapun ni kakong Agnes Kharshiyeng daw mobile number nriw not khandai saw lai ar khandai iwe nriw but namar baka network kamlong bha ka phone kaladkot no henrei uni uju hi ubriyo ulapun say kakong Amita Sangma hakaba ulakam ba uladep ban ai pisa syakitrai jong kitay ki Trok ki Dewiong but uladep ban siwi ka pisa dagaba ula kerpat kakong Amita Sangma bau kwa bakin pelait no ye kite ki Trok jong uparlok jong u bar ula peteng ru ye ka jingkran dagaba ula ong bau itu bha yu khon jong kakong Amita na kaliang kakong Agnes kaloong bakatei kadai ke jing Byrngem mi kinong sakhi kabalabu jingma ye ki brui ki bakwa ban penpau perthei ya ki kambe an ki badon haka jella hakaba halor kate ka benta na kaliang kakong Agnes kalai thu UOC jong Kamadarating Police Station hendrai ka balungo kalong ba menta kasngi kilayo jingtim ba kitay ki artli ki Trok kila ja Rngai no na kate ka jaka kakong Agnes kaloong ru ba nakaliang ki pulit ki de ban tokit ru halor ka jingja kleb jong ki artli ki Trok ki bala shimti da ki pulit ban tokit ru ba mano na ki pulit ki bala yarap ban shimmi ki te ki Trok napo ka jingpe jong ki pulit ban perngat eki haka kendon kat kum ka ain tuj ketuka aset tuj po Hamadan tadi ong kadega Dewiong tingi pentip sekulit kili cek kulit hadin bade untuk driver ki ong ba la pet no driver te tang bu pet bu kamut ka don ke ke tu mo what e beli kin pet te hadin bade dingila kila mut ban kila register hiru kulit tambah menyel ada Trok kila ada mendon su melak su terkadang taruh tahu ju nomor phone suai nga tang bakam long kan network te phone i Amita te masun keren hi wong baik nga itu ukun pi te katu kalau along no kumba ka threat te ba nga itu ukun pi ka bomut kumno kata ka jing ong jong uta ba nga itu ukun jong pi te manu ba ai tu ko number jong u jong i ya u kita ki ni la file da ka FIR no but ban kidi ban wa ya ta Trok kin banduk pek kelap nya tu ni lawat jengtep dia tahu unik nong klak tu nak kila lewat ni tak tahi menen janmet ngai yo phone call na utu way brio te la ku aban le blackmail kin yang aku ngaku aban kren ya pi kum tai la pun suai ko ngagnes nang ko hadin pad ipun yang dengan aku aban kren ngadai perlok jong Shah ngadai perlok jong tukun jong pi la sedang banwan ong tang ngapat ngong ngaperkhat marwai umtai ban sim kenteng jong kun jong abale manga mo umtai ban Byrngem persit kini kapol mafia kan aktivis